Kardom, nang itum lagi bom lagi Karbi video channel. Nang itum jong si so channel subscribe kilang ponote subscribe ita. Pini jikelong aprang si karjuke lapuhen lo. Question number 1. Copy alphabet lo Karbi alam the keceng silong abi. 5 second nang bau nang letung la answer mathai ka. Answer ke lapu halo G alphabet. Question number 2. First RNI register Karbi newspaper copy lo. 5 second nang bau nang letung la answer mathai ka. Answer ke lapu halo Thekar newspaper. Question number 3. Karbi Anglong town ko ando. Answer nang letum mathai ka. Answer ke lapu halo 13 ando. Question number 4. Rongbong Terang Padmasri Award kuso ningkan lo kelong. 5 second ang bonang letung la answer mathai ka. Answer gala polo 1989 aningkan. Question number 5. Difu Gov College kuso ningkan lo establish ka. 5 second ang bonang letung la answer mathai ka. Answer gala polo 23 June 1964 aningkan. Question number 6. Pirthangbong best organic ginger konar lo kelong ke. Answer nang itu mathai ka. Answer ke lapalo Karbi Anglong along. Question number 7. Karbi Anglong subdivision ka ando. Nang itu la answer 5 second nang bong mathai ka. Answer ke lapu halo 4. Difu Bukajan Hauraghat Lapen Hamren. Question number 8. Karbi Anglong first MP Komarlo. 5 second nang bonal tula answer mathai ka. Answer ke lapu halo Bonali Khongmen. Question number 9. Karbi Anglong batai ke ong MP ke hai Komarlo. 5 second nang bong nang tula answer mathai ka. Answer ke lapu helo Biren Singh T batai pho. Question number 10. West Karbi Anglong district kuso ningkan lo inauguration ke. 5 second nang bong nang tula answer mathai ka. Answer ke lapu halo 11 February 2016 aningkan. Karbi Anglong first CM komatlo. La answer nang letum comment box along nang video ni ta.